Tuganire kuri makuru avuga kujya n'ikoranabuhanga hano mu mujyi wa Kigali. Hashize imyaka agera kuri 5 inzego zishinzwe ubwikorezi mu Rwanda rero zishyizeho internet y'abagenzi bakoresha imodoka rusange mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu rero bamwe mu bakora ingendo zijya zikanava mu ntara barasaba ko nabo bahabwa aya mahirwe bagahabwa internet mu modoka bagendamo, kuko bakora urugendo rurerure cyane kandi badafite ikindi bahogira, nk'uko abaturage bakomeza kugenda byivugira. Bamwe mu bagana itangazamakuru ari mu rugendo yavaga mu ntara y'Iburasirazuba yagize ati rwose byaba ari byiza cyane kuduha internet mu modoka. Ati iyo tugeze i Kigali mu modoka tubona internet, ariko no mu ntara turayikeneye kuko dukora urugendo rurerure cyane ntacyo dufite dukora, kandi hari byinshi cyane twakora dufite internet, nk'uko uyu muturage byivugira. Akomeje agira ati nk'ubu nkunze kuba ntari kumwe n'umudamu wanjye kubera gushakisha, ati ko rero nakora urugendo tukanaganirira ku mbuga nkoranyambaga, urumva ko byamfasha kurushaho, nk'uko uyu muturage byivugiye. Kuba rero aba bagenzi kandi basaba internet ahanini bituruka kuko rero abakora ingendo muri bisi mu mujyi wa Kigali bashobora kuyibona, nubwo nayo yatangiranye imbogamizi nke. Mu kiganiro cyihariye iki gitangazamakuru cyagiranye na Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambassador Claver Gatete yakibwiye ko internet yo mu modoka itagenewe abakora ingendo zo mu mujyi wa Kigali gusa. Yagize ati gahunda ya internet yo mu mabisi ni gahunda yo kwihutisha gukoresha ikoranabuhanga. Iyi gahunda ijyaho ntabwo yari yo muri bisi zo mu mujyi wa Kigali gusa, ni muri bisi aho zijya hose no mu ntara n'ikigorero rura muri rusange. Iyo gahunda cyari gifite tukurikije rero ivugwa na Minisitiri Ambassadeur Claver Gatete, bisi zijya mu ntara za Kabaye nazo rero zifite internet, abagenzi kandi bazigendamo bakayikoresha. Gusa umuvugizi w'urwego ngenzuramikorere rura mu gashami kajyanye n'ubwikorezi bw'abantu Tony Kuramba avuga ko nubwo gahunda yari igenewe bisi zose ngo babanje rero gukemura ibibazo by'irikoranabuhanga mu mujyi wa Kigali, nk'uko yabyivugiye. Yagize ati twabanje gushyira imbaraga kuri internet mu bisi mu mujyi wa Kigali. Murabizi yagiye igira imbogamizi abagenzi bakunze kugaragaza, ariko icyo twifuza nuko abagenzi bayibona. Mu ntara ntiragerayo, ariko birateganyijwe ko izagerayo. Mwaka wa 2015 nibwo rero gahunda yo gushyira internet muri za bisi yashyizweho n'inzego zishinzwe ubwikorezi mu Rwanda. Ni gahunda yagiye igenda rero bigura intege cyane, nyamara abagenzi bishyura ikiguzi cyayo. Niba rero ibyo Minisiteri y'ibikorwa remezo n'urwego rura bavuga bishyizwe mu bikorwa, mu by'ukuri birashoboka ko internet yazagera muri bisi zo mu ntara mu myaka iri imbere itazwi, nk'uko byari biteganyijwe rero ijyaho mu myaka 5 ishize. Akaba rero mu by'ukuri iki gikorwa nabyibuka gifungurwa ku mugaragaro icyo gihe na Minisitiri w'ikoranabuhanga Jean Philbert Nsengimana. Icyo gihe nabyibuka ko mu by'ukuri bari bavuze ko ari igikorwa bashaka kwihutisha, kandi mu by'ukuri bagaragaza ko kizagira inyungu abanyarwanda bose muri rusange, kuba bafite internet bakoresha mu modoka rusange mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara. Gusa ni igikorwa cyatangiriye mu mujyi wa Kigali gusa, imyaka 5 irashize. Aba baturage cyangwa se bakora ingendo mu ntara, cyangwa se abava mu mujyi wa Kigali berekeza mu ntara, abava mu ntara berekeza mu mujyi wa Kigali, amaso yaheze mu kirere bategereje kumenya ngo ese bo internet izabageraho ryari, nka bamwe mu bantu bakora urugendo rurerure cyane. Hanyuma rero reka dukomeze n'andi makuru yacu. Tubabwire ko ibigo bibiri by'abanyarwanda bikora ibijyanye n'ubuhinzi, Tropic Coffee Company na Curry Group, yaje muri 25 byo muri Afurika birimo rero guhatanira umugabane mu by'ukuri ku madolari 120 yashyizweho na Banki Nyafurika Itsura Amajyambere FTB. Ni ukuvuga rero nibura miliyoni hafi 118 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni irushanwa rero ryiswe AgriPitch ryashyiriweho abahinzi bakiri bato rero muri Afurika. Uretse rero gutsindira amafaranga, bakazungukira mu bijyanye no gufashwa kubona imbuto, amahugurwa n'izindi nyungu. Muri irushanwa kandi hakiriwe ubusabe bw'ibihumbi 2500 bw'abashakaga guhatana. Hasesengurwa rero 605 bwaturutse mu bihugu 30 byo kuri uyu mugabane wa Afurika. Nicyo ukwiye kumenya. Abageze rero mu cyiciro cya nyuma nabo mu bihugu 12 batanze imishinga ijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu mwaka yo kubaka gahunda y'ibiribwa mu buryo burambye ndetse no kubaka urwego rw'ubuhinzi rudaheza hibanzwe ku rubyiruko cyane. Ibyo bihugu rero ni Kenya, Uganda, u Rwanda, Nigeria, Benin, Tanzania, Cameroon, Mozambique, Guinea, Malawi, Ghana na Cote d'Ivoire. Abageze mu cyiciro cya nyuma bose bafite munsi y'imyaka 35 batoranyijwe mu byiciro bitatu bitandukanye birimo ikibigo kigitangira startups, ibigo bigitangira ariko bifite aho bimaze kugera mature startups,
n'icyiciro cy'ibikorwa bigamije guteza imbere abagore women empowered business. Visi Perezida wa FDB ushinzwe ubuhinzi n'iterambere rusange witwa Wambuyi Gicuri yavuze ko bishimishije cyane kuba 62% by'abasabye guhatana muri Agri-Pitch 2020 baragiye bagaragaza ko ari imishinga iyobowe n'abagore cyangwa ko mu buyobozi bwayo bagize 50%. Iyi gahunda rero ya Agri-Pitch kandi yatangiye ku itariki ya 3 Gushyingo ikazasozwa tariki ya 17 Gushyingo 2020 ari nabwo azamenyekana begukanye amafaranga. Bageze rero mu cyiciro cya nyuma bemerewe rero amahugurwa y'ibyumweru 2 babaganirizwa ku bijyanye no guteza imbere ibyo bakora, kongera umusaruro, kumenyekanisha ibyo bakora, imicungire y'ubucuruzi, ibijyanye n'imari ndetse n'ibindi. Ikigo Tropic Coffee Company gikora mu bijyanye no gutunganya umusaruro wa kawa gihatanye mu cyiciro cy'ibigoro bigitangira, mu gihe Curry Group ikora ibijyanye no gutunganya imigati na keke mu bijumba iyo ihatanye mu bigo bigitangira ariko bifite intambwe bimaze kugeraho. Curry Group yashinzwe na Umugiraneza Regis wisunze abakobwa bagera kuri 3 biganye amashuri yisumbuye bashinga ikigo gihamye mu by'ukuri gihinnye mu mazina yabo Clarisse, Ada Regis ndetse na Larissa. Aheruka rero mu by'ukuri kubwira ikinyamakuru cya Kadomo.com ko yatekereje umushinga ubwo yigaga ubuhinzi n'ubworozi muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubukungu bushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Yavuze ko yabonaga ibijumba bifatwa nk'ifunguro ridabwa agaciro nyamara kandi ngo ryaratunze abanyarwanda benshi cyane, ahubwo ugasanga bigaburirwa amatungo cyangwa se bikaborera mu mirima. Ubwo rero uyu musore mu by'ukuri yakoraga ubushakashatsi yasanze hari ubwoko bushya bw'ibijumba rero bwagejejwe mu Rwanda muri 2012 kandi bikungahaye cyane ku ntungamubiri ziganjemo iya vitamini A. Mu Kwakira 2014 nibwo rero Umugiraneza avuga neza ko yatangiye urugendo rwo kubaka ikigo gitunganya imigati n'ibisuguti gikoresheje ibijumba, nk'uko uyu muvandimwe cyangwa se umuhungu yakomeje kugenda bivuga. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Perezida Donald Trump isa n'itariko iratangura gufasha Perezida yatowe Joe Biden mu bikorwa by'ibanze byo gushikira ubutegetsi. Ni mu gihe Perezida Trump ataremera ko yatsinzwe kandi abandanya avuga ko yibwe mu iharurwa ry'amajwi. Ikigo cya leta ya Amerika gishinzwe ibikorwa rusangi birimwo iby'abakozi, inyubako n'ibikoresho GCA mu kunyafunyo nico gishinzwe kwemera Biden nk'umukuru w'igihugu kigaca gitangura imyiteguro yo kubisikanya ku butegetsi. Umuvugizi w'ico kigo GCA yavuze ko badashobora gutangura ibyo bikorwa gushika intsinzi ya Biden yemejwe hisunzwe amategeko, ariko ntibirasobanuka igihe bizoba na nyaburya uguharura amajwi bikibandanya mu gihugu. Perezida Trump ariko arwanya ibyavuye mu matora yabaye ku munsi wa 2 w'indwi turangije, ariko ashingisha imanza mu masentare mu kuvuga ko hari bitagenze neza mu matora mu mareta atari make aho Biden yatsinze. Trump yizeye ko izo manza ashingisha zizomufasha kuzotsinda Biden mu majwi y'intumwa z'abaserukira abanyagihugu zitanga amajwi y'utsindira presidente ya Amerika. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yaratangaje abicishije ku rubuga rwa Twitter ko akuye mu mabanga umushikiranganje wo kwivuna abansi Mark Esper. Imigenderanire hagati ya Trump na Esper yatanguye gutosekara kuva mu kwezi kwa gatandatu, hari mu misi inyuma yaho perezida avugiye ko ashobora kugomora ingabo kuburizamwo imigumuko yari itumbereye abapolisi bagirizwa ubwicanyi bufatiye ku kuvangura urukoba. Ico gihe umushikiranganje Esper yatangaje ku mugaragaro ko adashigikiye iyo ngingo. Esper yabaye umushikiranganje wo kwivuna abansi kuva mu kwezi kw'indwi 2019. Amerika yararengeje imiliyoni 10 z'abamaze kwandura COVID-19 nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika, mu gihe igihugu kikirwana n'abandura bashasha. Mu mareta yo hagati hashira uburengero y'igihugu niyo abangamiwe cyane, aho ibiharuro by'abinjira ibitaro muri izo ntara byarenze urugero. Watowe kuba perezida ariwe Joe Biden yarabonanye ejo kuwa mbere n'umugwi washizweho guhangana n'uwo mugera